yu waun ki sanan kan ko lukan ko nanalak na kanyin ko wau choro rong sapal machain kopna koryang kopna speaker and legislature sound kopung labalat pakan nan kanyin chia momot sa government ko chon pon pain sak pajawan luka ukran koros ong nan sapal machain rongan rangot ngai sarle Nicholas meban pajawan kanle kukurakan how tapan sapal machay rongan rangot o iya cara lapan sapal machay rongkan khusustan sapal machay speaker kapal legislature ambassador and Wayne Japan and nepesem pajawan parak sapal machay president and nepesem o Kotasa mesang kamta and public safety and Wayne Ponpe. Rong sang kolonya Wayne Ponpe. Sapal machay puinen ko senate and Wayne Pokanan Ponpe, the legislature katwapakan Wayne Ponpe, na sapal maral postman meeting kasanti kay sakayo, the 11 regular session, me pajawan chapta ni Earth and Chunay sak o pajawan sakla ni Chunay sakayo and pagya kay saktuang. Nan postman meeting kasanti wach, me pajawan chapta ni Chunay sak and pagya kay saktuang. Sapal machay pinan ko senate katwapakwach and Ponpe, the legislature katwapakwach, pajawan satan walyapan Wayne sakos nan momotan legislature katwapakan Ponpe, ye Senator Sanchi Lampert, when we are Pukon Speaker of legislature katwapak and Ponpe. Senator Tabar Titanyan walyapan Wayne Kichi, Hong Puko and Chairman Hong Kamti and Chayang Ko, the Judiciary or Governmental Operation or Senator Edgar Lukanaj walyapan Kapnamarangi, Pukon Vice Chairman on Committee and Chayang Ko, the Judiciary or Governmental Operation. Sapal machay rongan rangot kan sang palakar Wayne Ponpe. Ni Chunay sakan bagya kay saktuang, Ambassador Wayne Japan and Wayne Nepesem, Ambassador Roichi Korea, pajawan parak sapal machay President and Nepesem, His Excellency David W. Panuelo, o sapal machay Vice President and Nepesem, Honorable Joshua P. George. Karapan chupanawat yekwe, Ambassador Oriye, and pajawan kaireg sapal machay President and Nepesem, maachungalan sa untato pajawan musakla, nan Wayne Nepesem, o piluyachungan rama, o President o Vice President Manapan Masarsam Wayne Nepesem o ngachungal tato me pajawan kasantiyang te achungal assignment. Nanchu panawat sapal machay President Nepesem pajawan muya achungal katong kalangan o Ambassador Oriye pwede yan sa ray me pajawan ewang Wayne Ponpe o Wayne Nepesem. Epiltola o kasaleta me Ambassador Oriye piluyala mamanchon panay na yung Ponpe o epesem pwede yakin pajawan ewang tatongan siya o sangan tatongan lakin pajawan yawi na newe wasan kausanakan and Ponpe me pilpajawan chungalan kita hew lam sa mispa nan markiyan mo yung matanamim Harold Crow nagawas. O nanchu banawat sapal machay President o Vice President na Nepesem, pajawan waliantier John Wayne Nepesem o pajawan niya harap chungal kapang kalangan ang Ambassador Oriye, pwede saman wewe pa ng tatongkan, memiyayer o saman sawasan project kan mer sang government and Wayne Japan. Sapal machay rongan ranwach eban pitmen kapasa sang kamta and public safety and Wayne Ponpe. Tanian ronay sapal machay retyon Ponpe pajawan alatier men kapasa sang Tanian apapali malaynay and Ponpe the public safety and Ponpe me pitwiakan tatongki telepon tuwawewe tel 911. Nituan tamas sang Tanian public safety and Ponpe
menampak and telepon kan magcaykin pacuan tatongki ye riyaisa keo riyaisa o riyaisa silo solakan tato o nampak telepon tuwa wewe te 911 me panut banyanti o tanong saksen hanan karwaro ong panyan police panyan fire o panyan ambulance. Mesocho karwaro ang palikan kongkap hacker tetatang kenampan telepon pukat ye panyan police walisak wano silisak silo panyan traffic silisak walo limaisak riyaw o panyan detective silisak isu isisak pay o panyan fire taksinyay silisak walo walisak kayo teriyasak walo waisak panyan kalapos te chay riyasak wano riyasak kayo o panyan fish o wildlife walisak kayo limaisak kayo. Main ko yung mechakan how tapan sapal machay rongan watch kalanganan kukuhan koras o kasalila.